Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla tahafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat? Salam 23 Ramadan. Okey, insya-Allah sekejap je Ramadan dah nak hampir tiba. Jadi apakah kita punya ibadat yang kita ada ekstra, yang lain daripada lain, yang di luar daripada kebiasaan kita. Jadi kalau ada, itulah sebenarnya perubahan bagi diri kita. Jadi sebab itu saya nak ajak ramai-ramai, saya nak ajak sahabat-sahabat cuba join halakah harian. Tujuan dia untuk praktiskan apa yang kita dah belajar daripada aplikasi Think Quran. Kita nak tonjolkan dalam sesama kita lah. Walaupun sebab apa, saya bukannya seorang ustaz, saya tak akan menegur bacaan makhraj tajwid sahabat-sahabat semua. Tetapi saya cuma nak betulkan makna, sebab kita dah belajar satu silibus, satu kaedah, satu teknologi yang sangat-sangat mudah untuk kita faham makna Quran. Dan inilah masanya untuk kita tonjolkan apa yang kita baca. Jadi halakah harian ni memang adalah satu tempat untuk bos-bos semua, sahabat-sahabat semua praktis apa yang kita buat. Jadi macam mana nak buat halakah ni? Halakah ni senang saja. Senang saja. Okey, senang. Sangat-sangat senang. Cara dia, saya kongsikan sedikit. Jadi kita buka surah Al-Qad. Al-Qad. Buka saja. Jadi kita baca, kita dah baca dah surah Al-Qad kan. Tapi kita makna dia kita macam, kalau kita kata adraka, apa maksud adraka? Ataupun apa maksud syari, apa maksud alfi. Kita nak sekali petik je, oh macam Laila. Dah tahu Laila malam kan? Jadi itulah kita belajar makna kosa kata. Kita bermula dengan kalimah Thaibah, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Baca ayat demi ayat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bagi tahu makna dia. Inna, sesungguhnya kamu, anzalnahu, kami telah menurunkannya. Fi, pada, lailati, malam, qadri, penetapan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wa ma, dan apakah? Adraka ma, adraka, ia telah memberitahumu. Ma, apakah? Lailatu, malam, qadri, penetapan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul malam, Qadri penetapan, khairun lebih baik, min daripada alfi seribu syahrin bulan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Tanazzalu, ia akan turun, malaika, para malaikat, waruh dan roh, fiha padanya, biizni dengan izin, Rabbihim Rabb mereka, min daripada kuli setiap amrin urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun sejahtera hiya ia hatta sampai matla'i terbit fajar. Sadaqallahul azim. Sahabat-sahabat, begitu saja kita baca halakah. Ah, Sangat-sangat mudah kan? Dan tak sampai pun 5 minit. Jadi bila kita sebut halakah ni sebenarnya ia bermaksud bulatan. Bulatan. Maksudnya kita berkumpul dalam 3-4 orang membentuk bulatan. Seorang demi seorang baca secara bergilir.
Kalau dia tak ready, kita tak payah tegur dia ataupun tak payah tanya dia. Dia boleh skip dengan jawab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia skip lah. Skip kemudian orang seterusnya. Jadi ambil masa kurang daripada 10 minit. Okey, itu saja ya. Dan ah, kita tambah lagi satu surah sementara menunggu orang ni. Kita di hari Jumaat ni kita nak baca Al-Kahfi. Jom kita baca halaqah Al-Kahfi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah allazi yang anzala dia telah menurunkan ala atas abdihi hambanya kitab walam dan tidak yaj'al dia menjadikan lahu baginya iwaja menyimpang قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Qaiman yang lurus, liyunzira untuk dia beri peringatan, baksan, seksaan, syadidan, dahsyat. Min daripada ladunhu di sisinya, wa yubashira dan dia membawa berita gembira. Dia memberi khabar gembira. Mukminin, orang-orang yang beriman. Allazina, orang-orang yang ya'maluna, mereka melakukan solihati, kebajikan-kebajikan. Anna, bahawa sesungguhnya lahum, bagi mereka ajran, ganjaran, hasanah, baik. Makisina fihi abada. Makisina, mereka tinggal, ketinggal orang-orang yang tinggal, fihi di dalamnya, abadan selamanya. Wa yunzira allazina qalu ittakhazallahu walada. Wa yunzira dan dia memberi peringatan. Allazina orang-orang yang qalu mereka berkata ittahazu mereka telah mengambil, dia telah mengambil Allah walada seorang anak. Ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan tahruju min afwahihim in yakuluna illa kaziba. Apakah lahum bagi mereka bihi dengannya min daripada ilmi pengetahuan wala dan tidak liabahim bagi nenek moyang mereka kaburat besar kalimatan perkataan tahruju ia keluar min daripada afwahim mulut-mulut mereka in jika in tidak yakuluna mereka berkata, mereka mengatakan illa kecuali kaziban, dusta. Fala'allaka ba'i'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihazal hadisi asafa. Fala'allaka maka maka boleh jadi engkau. Maka mungkin engkau ba'i'un orang yang membinasakan nafsaka jejak kamu sendiri. Diri kamu sendiri. Ala atas asarihim jejak-jejak mereka sendiri. Jejak mereka. In jika lam tidak yu'minu mereka beriman. Bihaza dengan ini hadisi keterangan asafa sangat sedih. Inna ja'alna ma'alar arzi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna sesungguhnya ja'alna kami telah menjadikan apa yang ala atas ardi bumi. Al-ardi. Al-ardi bumi zinatan perhiasan laha bagi mereka baginya linabluwahum untuk dia menguji kamu semua supaya kami menguji mereka ayuhum siapa di antara kamu semua siapa di antara mereka ahsanu terbaik amalan wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza wa inna dan sesungguhnya kami laja'ilun
benar-benar orang yang menjadikan ma apa yang alaiha atas mereka, di atasnya, sa'idan tanah, juruzan gesang, tandus. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Am atau hasibta, kamu menyangka, kamu telah menyangka anna bahawa sesungguhnya ashabah para penghuni kahfi gua warakim batu batulis kanu ia telah mereka adalah min daripada ayatina, tanda-tanda kami ajaba yang menakjubkan. Iza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ketika awal dia telah mencari tempat perlindungan fityatu para pemuda ila ke kahfi gua. Faqalu maka mereka berkata Rabbana Rabb kami atina berikanlah kami min daripada ladunka di sisi kamu rahmatan rahmat wahai dan sediakanlah lana bagi kami min daripada amrina urusan kami rasyadan petunjuk. Sadaqallahu azim. Jadi sahabat-sahabat, bila kita dah gunakan aplikasi Think Quran ni, kita boleh ibarat, kita dah boleh nampak dah perkataan demi perkataan. Sebab dari cara teknologi Think Quran ni, dia memfokuskan perkataan yang kerap berulang dalam Quran, dan bila kita buat latih to be, dia akan dia boleh menjadikan kesan ingat tanpa menghafal, hafal tanpa mengingat. Jadi Alhamdulillah lah, saya dah boleh nampak lah beberapa perkataan tu kita dah boleh translatekan makna dia. Jadi memang bagi saya ini satu aplikasi yang sangat menakjubkan. Jadi kalau sahabat-sahabat belum lagi download install ni, bila lagi? Bila lagi nak gunakannya? Inilah masanya bulan Ramadan ni. Inilah masanya hati-hati kita je lembut dengan Al-Quran. Inilah masanya kita gunakan dia. Jadi itu saja daripada saya. Saya Syafiq Adam. Anda di Alaqah Harian. Kita jumpa di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lemah tu daripada saya, yang baik datang Allah. Kita akhiri dengan tasbih kifar dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr inna al-insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Okey. Bye bye.